Speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babo Wete yumoyo moroto yokenende ni uchokia mwako ya mbunge ya kaunti ntere chia kadwana yurethirite ukiro makwe nonto mamagamba ya utumiri bobo bombecha na utuko boiru ainende kire mubango ya garo ya siasa ni tukuthe tukiara kia kana twikara ndiguru na uranende thirite chala utuika speaker wa mbunge that wa kaunti ya Meru Ayubundi urethirite hukuma siasa ine nyuma ya kwithira kirutana kwa kaita kamyaka kenda Ayubundi arethirite akithura nende kire kithurano kira ina uchinani bonene na kire garo ya siasa nethirite kinyaitara kia moroto yokie yurethirite nende aina yo nabura kwithira kibanga kubwithia ari etene kiu no ethire ginyo kiarana na batu no twamoni yaku nende ukunie uchala kuko kyo kurukira 40188 kananya kibugo emwe inyanya tukithia kinya tukiona amoni yaku yara kana kimantu yaro ringenda kinyethira akiarira kia ari speaker mbunge account ya Meru roberwari yai yamwe yara tukirete orito kenda tuchetu Maguri ya mboleo kuina manyuma ya Rais William Ruto weka wirane bokwina mia mboleo yu. Speaker mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babo wekira wirane ati mbunge ya kaunti wekethira gita na mbere wako nyuma ya kurwa makwa kaita. Kiregaru ya siasa twategera rugendo rwa Speaker Ayubundi Solomon kuma kirasine mwanka gutweka speaker. Abo karibantere mwanya Meru mnontere chagembe kunyele kabonene nimpange mpara Mwana to madhidi oroboeru areni Purity Richard nangetwa Phineas imana tukwata na mwankamudia na wirane bokwa wakalono buryo ndeto chioru daidatu ikambiria daichuchiongwa Kiumia kimwe na ntuko yele nyume ya Rais William Samoei Ruto konywe mumayo Rais na weka wirane bokwenika magoria fertilizer wirane bomuthenya yerua nende bwethirite bukinga kwa kiaria kagita kakoruguria fertilizer imunini wa Rais Rigathi Gachagua awete thirikari ya Kenya Kwanza irenda kwalula urimi gutwika bwake biashara kenda kinya kwithira nende kini ya ndeguru ya Kenya na kureta ndola irachithera nende kiumaome akere munini wa Rais ugite ati fertilizer muthemba yo DAP nende ikethire kenda kwa chiringi ngiri 3.5 kuma ngiri 6.5 ya bra Rais Ruto ethirite aika wirane mwanigito ndeto Anthony Kathenya na utwambiria chio Rigathi Gachagua. Rais William Ruto enje ya Kenya kagita gaka na kile gutigira thirikari ya Kenya Kwanza kwingia jirano jayo muno ile jantu kwigana rimwe nyuma ya gutonya obisini munini wa Rigathi Gachagua no ali obisini nonene kwa kagita gaka muthenyo mde Gachagua agicokagira wira ni bwa ntuke ya kunyumuma kienini gya Kasarani as a strategic intervention to actualize the Kenya Kwanza promise of affordable farm inputs in our manifesto that was further communicated during our swearing in on Tuesday 13 September 2022. The government remains committed to achieving sustainable agricultural growth and transforming agriculture from subsistence to a commercially and globally competitive industry. The government is alive to the high cost of living that has persisted over the past years. The price of maize flour in particular, which is our main staple food, has been high for the better part of this year. Erratic rainfalls, high input costs, particularly fertilizer, among other factors, have led to reduced production of maize and other food crops. Na kiria tuwe ya kuingia wera ni bobo munini ojo wa Rais ni atangasite ati thirikari gwitukira ministry ya kigina nilekitie kunenkanira bilioni 3.5 jia gutetheria kunyia bei ya into jia uremi ilio fertilizer kuma ni natueno Gachagua ni atangasite bei njeru ya fertilizer DAP kenyia gwa bei mpaka ngiri 3.5 CAN ni kemana gwa bei mpaka ngiri 2.8 fertilizer ya urea ikiumaga ngiri 3.5 NPK ikiumaga ngiri 3.75 fertilizer MOP ikimana gwa bei mpaka ngiri 1.775
fertilizer ya sulfate ammonia na ekiumaga ngiri jiri jia magana maili ma milongo ili. Kulingana na Gachagua, bei ino ni ankuni emwe ya kilo 50. One of our first pronouncement was to lower fertilizer prices to set the pace for the implementation of this intervention, dubbed the Fertilizer Subsidy Program. The National Treasury has already availed 3.55 billion towards this intervention. Under this program, the government, through the National Cereals and Produce Board, will make available 1.4 million bags of 50 kg of fertilizer to farmers during the ongoing short rains season at the prices as stipulated here below. Amono Gachagua niongelete kuga ati thirikari kendelea kwalanithia na usika bonde kiri sekta ino kenda gutigira murimi akugwata fertilizer mbega na ya kiguni na ya bei itukumwinyiria. Let me assure all farmers throughout the country that we are all private to all fertilizer requirements for the long rains season 2023. The government has commenced consultations with key actors and stakeholders to ensure quality, affordable, and accessible fertilizer that will be available to all farmers across our great nation. Nyuma ya kuthoma bei ino injeru ya fertilizer, Gachagua ni arugulirie safari ya malori kathomba magusafirisha fertilizer ya DAP kiri county mwanya mwanya. I appeal to farmers in the regions that are receiving the short rains to reach out to local National Cereals and Produce depots and sub-depots to access the required fertilizer. Kiripotera Weru TV kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Na nyuma haya kudhure oro gutweka speaker mbunge ya county ya Tharaka Nithi John Babu augite nende atiira waki mbunge ya county wibo kuthabo chokaira nyuma haya kurwamua kwa kagita ni unto bomagamba Babu nende ariwa waki bo bwetherete bukirwa makwani kiama ya kurwa na unkumania EACC gukurukana kana kukerekana nende kwena utumiri bobo bambete cia mwingi nende ariwe gamba rirethirete rio na untubone ndebo atira kana kethira kiarakia notira nende waki wibo kwethira bwichokaira mwandiki Twandeto Samuel Gashima na Twandeto Kinya kuruthirwa gwa kiatho kiegoro gia kunyuithia muma MCA Baimbiaba county ya Tharaka Nithi ndeni ya nyomba ya michemanio ya thirikari ya county bantu anyombani yongwa ya Ikarobiago kombika ukeigua irare njira ya kurigiria egira kuruthira kiatho kinene ta iku gikaroni kia mabati nkruki ya mianka 10 nyuma ya kwambirwa kwa thirikari cia county. Waki bwa gikaro giake inde iboamberia mwankani wa 2013 kagita ka thirikari ya mbere ya county aramwe na ogu akibobobo arugamirwe ikoti nyuma ya nkiama ya kurwana winyangi boambia cha mwinge EACC kuira igamba kotini bakiwe gate mitaratara itathingatirito bra kubateri ya kweja na kandarasi. Kuma kagita ku Ikarobia bunge ya county biegitwe bikiruthiro nyombani eno ya mabati onto braba ingiba MCA Babuba egitwe bakilalamikira ni ira nyomba mabati ile arora ya county assembly ya Tharaka Nithi ngusavu agu no aniumbi je thina ro irungure ari turaga na standing orders na chirwa mutakara na tai na magoti kana suti wanakuarite hata mweri wa 9 toyo mweri wa 10 ende speaker wa Imbiagwa gikaroeku John Babu oranowe ari speaker kagita kwambirwa kwa mwako juu ariuga gipindi gike agatigira ati wa kibwake buguchokerwa ariuga igambari konie wejani bwa kandarasi ire iretwa kotini irendwa ya gichiacha kumakire atongoria bamwe ba county no kinyomunthi assembly iri mabatini rimwere ni twambiritie nyomba area modern ya assembly na tukwambiriria ni aretire issues na anti-corruption mauga ni makwenda kumea procurement ya ruthitwo atia macama ukia documents na mathie through documents cionthe makuthie through documents na kweri arendo the bure baterie na ya wandu bure baterie ni siasa cia rimbikirepo riu nonto ni marikirie ni katugucoka twekaranthi turombe development expenditure kiri executive kenda tumba kwendereithia mwaka onu to make sure miaka eno 5 ikithira assembly ikegwere nyombani ire mbega itegwere mabatini kairi. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gashima.
Miaka kenda ya warimu na 10 ya MCA nethirite nindi yake ikaya Ayubu Bundi Solomon kanya gake nindi kautungatira county ya Meru ari speaker wa Wailwa mbunge wa county na wabathatu kirotungire wa county eunende nyuma yake kwithira akichinda kana kithurano kiria kirari ku ntuku yoro. Ayubu arambire ne kinyethirite akiwa atwika munini wa CS Munya itare kurwira giti kia ongabana endi are kureka nwe Ayubu ethira ichinche kirotiro na ethira akiwa nende akarwira giti ki na nyumene nethirite kinyane endi ayukumarwiro neru na guchinda ntuku yoro ende chinda na kure mweru nirono rwegie speaker wa Wailwa mbunge ya county ya Meru. Ayubu Bundi Solomon. Ayubu Bundi Solomon ni muchiarwa wa Bothogochi ntoreni ya Rwiga uria watonyere Chiachene na kuthurwa gitine kia MCA ria mbere buru mwakene jwa 2013 nyuma ya gutungata ta mwarimu wa secondary kwa gita ka miaka akenda. It is now my great pleasure to congratulate you, Mr. Speaker, sir. Ayubu Bundi arikiriria ngugi yawe ya warimu ari mwarimu munene wa cukuru ya Kathandatu secondary na aria atungatire kwa gita ka miaka 2 mbere ya gutiga ngugi iu na gutonya Chiachene na aria nyumene atungatire Bothogochi ya gatagati kwa gita ka miaka 10 ari MCA. Ndatanda thomera ngugi warimu Moi University kuma Moi University ndaita international itawe ndene 3 years ndachoka ndaja Bothogochi boys ona ndathoma ndaitana 3 years no muonde tachogoria 1 year kuma unda yanda miaka 2 principal wa mbere wa thirikari wa Kathandatu secondary school. Mwambirio ni jua chia mwaka jwa 2022 Ayubu Bundi uria nande atari ari speaker wa Bairi mbungeni ya county ya Meru na tumiririe kwirukira chia gite kia MCA wa Bothogochi ya gatagati na gutumirie niwe ukethirwa ari munini wa Peter Gatrao Munya kiri agochwa gite kia ungavana kithurano ni kithiru county ya Meru. Itwambirie safari ya guchwa gite kia ngavana 2022 na twerantu ngavana Munya Ayubu akethire deputy ngavana. Ntobo amona bone bwaringire iga nyuma ya CS Peter Gatrao Munya uria ni muchore wa kwe wa Ayubu Bundi gotomeria we atichokete Chiachene chia kurura gite kia ungavana Meru. Ntobo nandi ni bonekire kwangaratanio toro bwage Chiacha bwa Ayubu Bundi uria kagite ne kamwe kinya augire nandi achokete orimine nyuma ya ntomerie je ya CS Peter Gatrao Munya gochieberia rwirone rwa gite kia ungavana county ya Meru. Katikati ga 2027 betete kwa murimi kunkethwa ngita na antu mantu akawa mbaitane mantu ya avocado mantu makandamia mantu pamba mantu pyrethrum na mantu akurithia ng'ombe kwou nkethirwa uni nkichangiaga positively kimaicha ja mwananchi. Amona bo otamuchia cha umume na uri na umenyo bunene Ayubu Bundi na ichokere na gutumiria ati akarwira gite kia speaker wa mbunge ya county ya Meru. Koguo urabona Ayubu gintu ikega nyambunge ndaibona gintu gike na nyana arua eshimwa wakuromba kura bari wa Ayubu no twaide speaker wa mbunge komborombe mbwire ngugira ntoiro bwitira ndi MCA ndina maka bwitira ndi speaker mbunge wa Meru na rietene yamwe ni otore guru tishindo. Ringana na umenyo obwawe bwage Chiacha Ayubu Bundi uria withiritwe ari mutongeria wa baria baingi na bakai kiri mbunge ya mbere na ya ijire ya county ya Meru nonekire kwendero ni baria baingi kujukia gite kia speaker wa mbunge ya Meru. Clear Ayubu Bundi Solomon being duly elected as the Speaker of County Assembly of Meru. Na nyuma ya gwitia maromba kiri mwingi na kura kiri MCA Ayubu na araigwatira uchindi bocheke kiri kithurano kia uspika bo na aria nyuma ya kunywa muma jua kiobichi arachokeria nkatho na gwika wirane bwawe kiri ya Meru na MCAs bambunge u oni the speaker mbunge ya Meru oni nguya kwera nene ketho ikugwathithania assembly na rutero executive rutongeretwe ni Excellency Bishop Kawira Mwangaza na timu yengi twene ya members ba assembly ni kenda tumbokania twegi ntu kimwe
twitira antu betu ngugi ira batugitira ndene miaka 5 na agwa kagita ka miaka 5 Nandi ijite mbunge ya kaunti ya Meru ikethirwa iri wathanini bwa spika Ayubu Bundi uria kuringana na katiba ya nthiguru ya Kenya ya mwaka 2010 niwe wa bathatu kiri wathani bwa kaunti ya Meru nyuma ya ngavana na munini wawe nabo nitakuga ati gukeja kumira bairiba bakaumaruka wathanine spika Ayubu Bundi no gwatira giti kia ungavana mbere ya gutumiria kithurano kingi nkiripotera Nteto cia Weru TV Diako Adieto ni mwirigi wacharite na obradha no kwithira gita na mbere no vompara nende kwithira gita na mbere ni okwanda kunyontere nyingi cia Meru kuringana na county commissioner wa county na gikundi kia Red Cross ni ati nkuruki ya njengiri 65 ndene ya county ya Meru irumiri ni mpangire na mpara kithomo mno ntere cheyembe nende kire watine bunene bokure manuntu njaira nyingi nende ntere uchi na mpara na thirikari ni yugite ne kubwithia bura kombeka kenda ko yana bya kure byotedio mwandike twande Nicholas Chabari na utonya bura kure ntere yu Onto kainge anto bainge meche eminge bairara bataromete egento ko antugo itare moe na araba kuga baithireto bakithange kabonene kwa igitare mianka 3 ria kwithireto kwina ngaragu erethiete nambe na tabarikia amwanka athaino bataina gwirigiro no buriko mwanka thai ende gota mwekuru uri muchi gwaku agwina na baku umbite kwithira ukiria bia kuria ria muicho ri na maybe wirigiro bwaku bokona bingire Goreng kona winter na wire goreng koni goreng pion kan karan rasin karia la mucho kuria wale ndari teso no kampetere tembring kona twete to tunyangi witu weta inya tuterete twaya tukarari nyangiu egansia to mitwa yana ukarara otaria royo renkyo eto twa itukuria inya kiumye twethere inya torete ontuko ithatu ne turuwe mpara no uri ginya ntuguinya otarua utona kantu kawigira riko na nyangi ne to ginya yo kona bia no yo ninya wani bute ndabitegiriki eta ninya bia kona ruwe utasia yo mutungi titwanti twanti yango to kawia tutu umeona no uri ginya nyangi thainya utuku ukaya na njira wengo ukomirire goita njira bia iro kore kona ikari wa bigibigi yo manto yeto mani yo yeto yo ya thina ne torete piu twina kiangasi miaka 3 na thai wikandro ginya murene 6 ni guthante na nyarwiro kundi ana no ntobora bambanga isete ndene nja nikankolomi murene nyandene sembe nkera murungu atoe kinyambia kwanda kinyamwe no akamyana bikauma nitogorara ndene ntuko ithato kana inya totona bia kuria ende ni nkwelenka manda mukawira nontu no president o Meru yako ni sasio no komire batwe ni kamera ikuya kore moto to kamera ria otheri to akundwa turia to liete nganga Rwanda ni rware to kinyete umantugo to nantugo mo nyanya to kuma githake na mathaya ya ithano chio tugo tukendelea kwethio gukuri nyumo na umetene na nthe mwanga rukire iro tuitachia twakinya nao thai nyingi cia rukire kumania na kwithirwo mechi etiena abia kuroma kinya mathomo imanjiritie kwangaratana abonene ntere ino cia andu anda kugwa tukwina mathina nyana bati wita cukuru turitani nya boro anda rukenda twana ngima tweta bo kwendi nyanyangi ndene kenisa itwangamiete munya family cietu iteweta cukuru ni gwithora kiangasi ketuinyeletie atega turi atha tuteria twesumbura thirikari batu ruterero rira twonete bia kuria ituria twesasa wene no gweto utumbili buru ana beto kwetherete bakomba buru kabisa ute cukuru bate weta babwende turathurera atongorito baba tonenie tukomba buru kabisa kinyana baguta cukuru ute mwana we cukuru bonde kinyanto bana na bagumete nyitha kena kuthura ni nyankanga kuthura ni mengawete kuona wona bia kuria kuruma nyimentu kwithatu kwetu ngekuru cienda cianyangia mwana twana utana bathoma cukuru utana baita cukuru no ntoba kiangasi no ntoba mpara na gwasira kinyeru ro kunywa andu kuno bate ngombe bate mburi bendie mburi cionthira thia nyime miaka 3 ithirete kouko tuinyilete na inya muno ndwanda ino cia kuma antere echa andomoro umwanka antere echa kinameru mpeketoni
baingi bathiretwo bakitegemeaga kinyamira no ende mwanka athaino kinyamira yongwa nireketie na kunyara untu bura butuma abaithirwo batena gwirigiro ono buriko kinya gwithirwo thoko ya mira nireketie na kuruguruka nthiguru ya Somalia bila byongwa byomira oteona inyamato withire miti ya mira yithagirwo iri miti ya ngirini ntheri no ende mwanka athaino uyonkaririte imuti igwamura ntere echa kinisa no ende utwikite muti omomo oburu no ntoba kwithirwa kiangazi no akakithite na mbena utabarikia antere ino twena miaka 3 tumira abatue twendi ndethia ciathira na ciathira inyi wasibia kuria na kunyua tutiona inyango ko musinya thiringi 51 tukura thiringi 20 pa 20 liter na mbese ilabi na miaka iri biroma mira yetu ni umite piu batu ne umire piu tu ete nombi ni mete miomo kato miolela je umbisa na ninko kato te manku kinya wethe biashara igura ne kondo mira na Somalia batu tote miona baba na baba na ndo cia kunelethia mira na maiti mira ne nyare buru era toka mabugo yonde imete ino ne ntura yangitana mundani igwa mira munda mwene munda uyu airigirite muno gutua mira na kwendia thokoni mwanya na muno kinya gitarire thoko ya mira thiguru ya Somalia irikitie na kuruguka no ende mwanka athaina munda uyu no twikite gutie na gwirigiro kiri mwene munda uyu no ntuba gutwika utwikite imunda wa miti emiumo na imiti ya mira irairigagira kathi ine thokoni na akendia akona ambecha atia kugurira ana bake bya kuria kana kinya kuthomithia ana bake mwanka athaina ntura ino mira ira mingi nirikitie na kunyara na aburu batena gwirigiro kinya bakona abya kuria no akuma no abantu ariko kumania na kwaga abya kuria aguku ituraithiritie kana kinya cibitare echieto chantereno chege benothi ibo kujira ana kana anto baraba kwithiro baina mithangiko ya kwagi ibo kuria abiega na ibo botete na mbena kujiro ni ndagitare monene entereno chege benothi tubana unja kwina mpara lakini tuwali na tu in our medical perspective hospitali yao in the last 6 months tumbotoka tukiona oba toana amwana antu 220 baraba they were treated on what we call severe malnutrition. It's called severe acute malnutrition over 220 in the last 6 months na kinyasa indirenge no kwari nantu alafu ke moderate malnutrition to inantu 666 ewe antu manata ndatu na matandatu bato kumba kudia tela kire eto itaneo moderate malnutrition kana antu bara banyili tukindogo no tuwasi be kuria na baranda gura over 220 na banyili tusaiti bonene na kwa gentu ita stunted growth era kutu ka mwana uyu nwe kumarusiarwa atomba kuthakwa ni riboya ni othai tu at the rate of 0.9%. Ndagitari taitasi mutura kiringithanagia kinyamara kia ngaragu na untobo egi kwithira bakia mukagira anto baina thina acha mirire anto bana biba kuromba athirikari hithi na mbena kubaraithiria kututa gutikura au ya maingi muno na kuende anto beto bantere na mno bere akono rimo baina thina ino tukuthura batona mbura kuende kwina lot of food insecurity buru agoro beto bara nya konde nyangi batakone nyoborera ende itoloire babu atongoria tone ni mbere tutamama kenda tombobo kirinya mwakonge no totwana toto buru gato mama to munyi gokira wangaiketa ni mpara ni nyonta ko kweto tutekinya roe roe ruango ya thiringi 20 mwakura ikarande ase 20 kura kinya roe kinya ithano tejo ni uende batu to kurombo te thio thirikari batoleli buru murithiria ukaraithiria nyuma yakwa ni muchi kwa Sabina Harandi ukaraithiria Aburama antu makari makonenie na kuria abia kuria ntura inochia ntere cia kinisa ntura ya Ithiriti na mwankatha ino kuringana na Sabina wewe ngwari twira atonete bia kuria ntugo ithatu irikitie na gukuruka na itaragiria rugendo rwa bakukurukira muno ta kuringa ngendo cia kuraya kuthi guchwa nyankine kenda bona bia kwendia na kinya kuthi kuthurania mungao wa uragwaterwe mendani mwanya ntere cia andwanda mwanya nikenda kinya bona abia kuria wonaniria mbicha yongo ya burathina itwirikite kinyamara kinene kiri anto bantere mwanya cia Gebenoth baraba ukurukira ntugo itari mwana itari chire batona abia kuria mwankatha ino bakiriragira thirikari wamwe na antu bagwendi ibwega bebumire kubatetheria nikenda abona abia kuria na muno nkuruki kinya thirikari ibangabangania burahomba kwithirwa ikithiria kinyamara ya kwaga kinya nduyi iranya chitwikite kinyamara kinene nonto na withirwe wena chiringi ciaku 50 no endi utiumba kugura abia kuria nonto no kwenda kinya ruji kuma ntora kinisa Peter Nicholas Chabari Wene class Chabari no ntubonde tuna kumiro no tukoithira tukiona kanya kamera ka kuno kaende inchokrete na ndatu ingi wethiro gita kuraya
wakati wa burudani kamili kwa kila mtoto, wakubwa kwa wadogo. Sasa ndio wakati wa Showtime. Burudika na vipindi na sinema zote unazozipenda. Burudani zaidi kwa channel nyingi zaidi. Usikose. Now it's time for a breakdown. Jiunge leo kwa kulipa Classic Aerial Bouquet ya shilingi 899 kwa channel 75 ama Dish Smart Bouquet ya shilingi 999 kwa channel 105 kwa mwezi. Burudani kamili kwa bei safi kwenye Star Times. Star Times, enjoy digital life. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Na tuchokirani atinene mubunge wa Kuru County ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo na rombete thirikari kongela kigina kia National Government Affirmative Action Fund nikyo GAF. Mwindo rotonyete mbunge nene ere mbere nyuma ya miaka 10 ya nkathanyaga ruga milioni 7 ira chena na wa okirigisio bunge kitiana nendekana imbechi tiomba kwithira ikiana ariwa kuringana nuogisio bunge kibatire kuthakikea milioni 50 mwaka kenda county ya Tharaka Nithi yomba kwithira ikiona chiringi milioni 50 chia gafu mwaka. Mieri ya Ngugi Mwindo ni wati mbaru ni mbunge wa Kuru Karambuka Ilemia ya Boniface Mongera akwithira itwira na kweno batu bulio bokongererwa irwa mbeca cia ngafu kuma milioni 7 mwaka milioni 50 kirito bio bunge ndene thirikari cia matura. Miario jenio tioko Boniface Mongera ndine murungamiri wa kurunene county ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo. Women representatives ba Kenya itukuromba tongero mbesa ira ikinyenwa ko poromba ko dina shuka rudo ntubumba ko roto boke rubura ya kinyanwa 50 pa constituency kaba 50 million pa constituency. Yes, o compare na CDF is tikwenda kueta 100 plus. So tugiye tukoromba muno tukona 50 plus tukona tuamberia ekurubekia unukora wira tukuruta. Mheshimiwa Susan Ngugi arigwa mobatu jambecha chireto methene obisi murungamiri okoronde nene thirikari cia matura ijo maingi nkorokia mutongeri onthe uruthuria kura. Ntio tukura ndua itio tukomea baba na kansa tende the other day no kwa kesi kuma ya kana kara kage nitakana a child has given birth to a child ukathigiria mindia yonde bateta mtu murume bonde baura ya korobo baru bonde baru Yesu ngwa mwindu ariko ti mtu weta mtu murume Susani ariko tethie kana ka Susani ariko tethie kana ka onto bokumira baba berete Susani ariko suiba ye mwakuru ka yaraka ene ndi yaraka na kimbongero mbecha ino na kwatire itoririka kiri manifesto ya thirikari njerere Samuel Ruto na ugita kethra ukire motora jo mumbira jo mwekoro twana ni nyantu bakoro kenda ko bari giciro kiri kinyamara ke motorere kira bokorokera agento kengi batie kuraitha ikurete bara ithe equity kaunti mwini mbinyerie muno bai watu ka affirmative action groups ino to kugera cia the vulnerable people kwe kore chiaurere na kora chioriri kukinya gutena konsusi mbinge twethera wana antu barabionje batakweza antu babate nyomba antu babate mbasare antu babajirwe makansa baurere na Tharaka Nithi ucoke rumwe kanyamo kanini ukabatongare ukabakinyira ri nande gote bata ya kunenkera mtu ngirie mwe antu igana wewe kionkoromba romba ketha tombo kuongerwa tekenda unge kenda bingana antu beto emiti
purpose ire yathithitwe miti kethe igukoria antu kibiashara nine nkanuraisia kung'ona kaunti Tharaka Nithi omwaka etherikio na miro 21 cia mbeca cia GAF ara kaunti Meru etherikio na miro 63 omwaka kwina ikundi bia kuru bibingi mono kainya bia youth kainya bia kuru na iba kwenda inya bo gukirwa kibiashara kenda maisha jao jabuja na ndi ngiri mugwanja constituency siomba kurema kukinyithia antu araba bwiri ukara ibuje Meru twina ikundi bibingi sana na ndire moka rigwa ige kundi giko kanenkera na ige kundi kenke uko ito abangire kiume gitu kuthito komaneka iro turi ekuru tone ka tukana treasury ona president na gwite tumuone tone ka tukaria nwe tone bra tuongero muntu ethetere na thikirwe nunke ethetera ndimwe kura Tharaka Nithi na thina cia kwanke nengana kinya na records kona bo Tharaka Nithi re mbinyerie ituongero mbese inu batumire equity batigo tumire equalization tone fans ratio mbagukire becho bauntu kura kunyerie boy nke reporter Ntoshero TV kumaja kengina ngine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera atongere bakindini barambete mbunge kwithira nende kitwana iria Kenya na batigane na rwaria ro guchiongela mbecha kinyembere ya kwamberia bobo yete nyuma ya speaker mbunge nene Moses Wetangula kwithira kiwa nende na kwarani na kiama ya SRC kenda icho kemarupurupu eretherete akebela kwa ndeni ya mbunge thinjiri bana ende bakere bari wa Kenya ino kyabonene na gintu kya gitumika itene kane bure uchimi bukomba kwithira bwicho kera na kwagira athenjiri ba makanisa mwanya ni bauriti atungeria barabareketie kwithira ninde bakiringaira kura kithurano ni kithuru na ukuruka batikanyari tuthatitwa kigina ke Kenya na njira ya kwigaira mbecha nyingi nkurukia kithimi ukurukira marupurupu na kinya wichongela michara akiaria atumiria baba uwete tayari bainge batungeria barabathuri ni betherete bakiambira iria kuria ntaira cheutira ni bakona mbecha nkurukia kithimi sababu wengine wanakuja kuomba kura ili wao wenyewe watajirike na washibishe tumbo zao, na kwa sasa already washaanza kujitokeza. Sasa already tushawatuma bunge. Sisi kama wananchi, sisi ndio tunafaa tuwaeke, tukue kipaumbele kuona kwamba wanatufanyia kazi. Tunafaa kukua very powerful watchdogs ili to make sure wanatufanyia kazi ile ambayo wanafaa Kenya tuliwatuma kutufanyia kule bunge. Kuingia bunge wameanza kuongea mambo ya kuongezwa mshahara. Hiyo jambo si jambo nzuri hata kidogo, kwa sababu ukiona wanabunge ni wachache wanaenda kuongezwa mshahara na wenye wamewachagua huku ground wanaumia na wanalia. So hiyo kitu sioni kiwa ya maana hata kidogo. Ni bauritia siasa batigane na ndwari cyo guchongela michara bakiwa kwina mantu yange apata yarabatire kwithira yakithange kairwa na mpui. Wacheni tuzigatie mwananchi wa kawaida ni nini ambacho anahitaji kama mtu ambaye ni wa chini. Tuko na shida za kazi, tuko na shida za vyakula, chakula imekuwa pesa mingi, petroli ndio hiyo iko juu. Kwa hivyo, badala ya kuenda pale kuoneshana ya kwamba tumepelekwa kule kwa ubinafsi wetu, ama ikuwe ulikuwa unapiga siasa huku ground ukipeana pesa sasa umepata mahali pa kurudishia, jameni tuzigatie na tuangalie Wanjiko kwanza. Na uremu nini wa Rais Rigathi Gachagua atarerete kuthuka kwa uchumi wa Kenya akiwa nende burindene ya ICU atumiria baiba kwitha bakiura kina kukuongwa nende mbecha ikwithira kioneka tia kubongela michara. I have started hearing them talking about reviewing their allowances, and we are asking ourselves, these are the same people who told us that they inherited an economy that was in ICU. They are the same people who have told us that they inherited a balance sheet that had just a few millions. So the question that we are asking is, where will the money come from to review their allowances? Ni bauritia siasa bakurita ngwira betherete nende bakithurairwa kurita kendo tiera batewichokiria bari bonka ende kinya bobongo iba kuguneka na utongeria bo. Watu tumetoka kwa COVID. Watu wanataka wapate kitu ili kujikimu kimaisha. Tafadhali wabunge wetu, tunaomba ile kazi ambayo tuliwatuma bunge kufanya, mtufanyie hiyo kazi. Na bakirekeria athenjiri baiba ugete kwina bataya gutigira kinyantu kimbithi iba kwithira bakithange kairwa kendo tiera nende bakwithira bagicho kirakia bakiwa baraba inginyi bakwithira bakiangaika na mathina kimathuganio uchumbuka na yangia maingi yarabagwete ne manto ya gitumi kuthange the economy and build our nation and build our future with sick people. There's no way we are going to build
and meet all these big plans that we have when our young people are sick. They are into drug addiction, they are into drinking throughout, they are hopeless, they are unemployed. We must address this seriously, and as the government is being formed, we would wish that much attention will be given to the area of mental health and create a strong framework by which we can address this issue from the top to the grassroots, whereby we are able to help our people. Akari badaraka bakuda bakiora kia tungere ba county ya Meru na darakanithi kwani ya na kendago chuantaira chocho kia rue mwirene iredirite kiuma Meru na ina mimwanka daraka. Baru miara ya kathita na kinyathi ngitho itena rue buruni onto baruru baridraninde bakinga irando yuna kwata bagaiti rue na nende antu pandedi apedirita bakinyonta bonene ni onto bawachi rue mierene iredira iranende bakirigaira Paul wakabide kato echio wathingitho bai no boera kapisa imuro wathingitho no rankurukia karibanteri no baithirite bagikunda roira gutumira mucie na muro rankuruki mwankira thaino tukwari gumbite kunyara buru ile jo bakinya community yongwa community bathenire bakarigara no nto tieroje anto bare ya roje kutaroje utieroje muthango riogo puricho ni na tubaba ingiritie roje bairo barigoro kwero no atone gya kunywa tugakwibota kinyamburi cietu tiona gya kunywa atigara na ithatu anto bakira ngala tioga tokothena anto baba kunyora thingitho kuma na egoro twaja twakinya ne kwere na inite kire agwegoro agumbu paro roje rwajo chwa twongera kinya mojwa paro rete metwa mojo itoroje wana father na twegero kiao noro dierete runde imantu mambe onetena ridore akwa no aumire ende tika gomete kwethero roje rwine gori no goro gwatirite runde gwagia baroje kuraba kere bathereti kumbite kubatemantame enene mono kirimantu mothina mbere ngitho tigo tutumagia rwa thingitho na tutumagia rwa thingitho thaino twina thina muno acoka mbuga tanigo nyonu tangu ya kumithe mete ni mbanda mete na roje lakini thaino mete yakwa ni thiete kuma na ndina metia mbeca nyingi muno chuma kinya kurira mwana bisi lakini ntikona kwina wega rwa thingitho nuto nyuithagia nuto taga rwirwa kunywa rwega ende thainu utie roje ni thima tukwenja na bibi thiete kuthira mbuga twikinya mweri wa 10 gutigwa kwina roje kinya thanta kinya ithima yubitionara onto borende nkoroki botemete banjire gukabaga ngendo inda ya kuthugura ruye umuroni wa thagana bantwara na gintu kilomita 50 kuma kuthithagana igintu kilomita 60 65 na tutiomba ukinya thagana gutaruje itumba kuruta ngoge ntare na roje mteja reja kambe imwenderie chai nkundia roje nkamurethi munene muno aganthara ndenigo lakini mbori tia kwinya maraga na tia babange kweti kumbo ikenda maga igechwaga no akaria nkona jajiga ara mbori ekaethera ende amwe no gumbori tia tu gwaturu njoki konyunya maroje mama matare mega mara mare nkona ya maiga na anto baingeretie roje na eguru tigo gwatwikeka ikatokonya mara tore na itinaga ketonto ndi bakuruta mbitwa kiri thirikari gutigiri bagukutha kuthia rujuru muthami njoke negwe na manda muchuza ni mwindu negwe tokothira na kinya kamunyo na ara na egoro rongu no marigo makoremo anto tokaja kwendagirwa marigo marimanti na spinach na sukuma wiki endabo enkomita kuthire kinyamara kia wagia bwaruji ibombite gutariria na thirikari mbije na uwezo bura bunda bomba kultha oka kwetha iba kona boega gutiero kugana mbiko ya bakandamu ndena miuro ndeno gatara ndene kirangare eganu egana ye na miuro minge yomba kwa kondamu kwena muro marimani kwena thingitho kwena majarani miuro 5 yomba kwa ndamu na egatethia itakari tekene ni aga no ndo dan dene sikuri ya to yandara na nyo tieno roje iba choge bomba koda kinya roje batwejera rwanthegoro toto kunywa ngono kune ginto bietu egerwe kyao watabora to amuthurire na atia toririkane na tunenkere roje no ntoroje rore kura county na tigo totie na rua ganthara no akato kuona kinya kora anto bare na ruba kurutomera
ende ndara tigo tokari kwirigiro baraba ine kuru bakegwa kiriro kia baraba ine itina kuthina mbere na kurugurira muroyo nkiripotera Oru TV kuma murono wa Thingitho bete wa Paul wa Kabithe Nangere kuna tingabana wa county ya Embu Cecily Mbarire na tumite kano kiarine ne kire mwabisa ba utungata barane ndeba kwitha bakyura ngwene kaita karaba batere kwithira bakia na utungata ngabana Mbarire arioga kabuta bisa wende oro kedira ne ndi atengwene kaita karaba batere kwithira aiko miaria yangabana humanity ne kareka diantuko kano tukuboro na aranto barabara dirite ndi bakiwatekana mutino ne ntere cheke gumo barachirie nda chibitare ni ontugutirare na bidawa kubanda wa na chokwithira nirare kuo. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ni uvete marigitari mukana vamwe na aruti wira a thibitari ngurani ati wona methiro matari wira mathaa ma wira kwa magakorwa makithengutwa iturwari ciao na kwandikwa arigitani engi. Ino niguo kwagirithia utungata wa ugima wa mwiri thiini wa thibitari cia ngathi cionthe thiini wa kaunti ya Embu. Vuva ya thirikari ya kaunti gutigirira ati kuri na ndawa cia kwigana cia arwaru onthe na mirimo yo mundu ndageciria karega kuthie wira na turege kumenya na turaodia wananchi ungi kathie health center kana dispensary kana level 4 itina thina muno dispensary na health center oture ndagitari tafadhali mutueleze mapema. Ino yukite vuva ya arwaru amwe kunegena vuva ya gutura utungata kana mundu ungi mavandawa mathi thibitari ngurani thiini wa kaunti makiria iria nini na iria ire kundu kurasa. Igoro ni turanyitire kesi ya kigumo na tigukorwa kigumo gutina ndawa ni ndagitari uria urugamirite kuutarai kuo na ripoti ira turanyitire ya ndagitari na munenganiri ndawa pharmacist ni ati matikoretwo magiuka wira. Neo ni investigation tureka ni turegire kuma kwi wananchi amwe mathire ku thibitari Jumamosi menuka matai ndawa maukegoro merwo gutina ndawa nginya ria ripoti ira nginyire na waziri wa health ya mavurira thimu nio maraukire wira koguo ni tuguosa hatua na ningienda kwira andu onthe a Embu guti dispensary kana health center kana level 4 kana level 5 itaina ndawa thaino na varia ekari a miena ngurani riu marakenera gukorwa kuri na ndawa riu mathibitari no ati makenda marigitari makiria kuongererwa niguo mavotage kumatangikira mathaa monthe ma utuku na muthenya. Ndakuria mheshimiwa wetu Gavana Cecily Mbarire ni atuongerere ndagitari gukuru mienje tondu ndu ambere turetagia arwaru ukethira ndagitari ni umwe mara utuku na wezi murimu ndu vuraga ripoti ukethira gutina ndagitari kana ukethira ndagitari uria wikuo no umwe koguo ndangivota gusavu andu aria othe mai varia rainiri koguo turenda kuvangwo mivango miega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mabisa bakingiro kenyumo chelewa hapa watanirete nende na atori bonte rechebore vedrete bakyoda kerugendo rogo kongwera ntuko ya kumanyara mpurende gorone niyo International Rhino Day bakere mabisa bane ni baureti ya Kenya kumanyara nyumo eba kiwa nende namba ya chia Kenya na idrete kiambira iliyo chokera moira kirigia nandetoi kwa wanyama na mimea tuilinde lewa yetu. Muthenya jona rwere ntuko ya gukungwira nyomo ya kithaka ijikena jampure kunthe nthigurune kana wenda na mwambo jo chomba ja World Rhino Day arunga mwiri kam ya kumenyera nyamo se kithaka ja olewa aturi amwe na atongere bangi ni bejete amwe na gwita rugendo rwa maguru kana walk gatigati ga kithaka kiu ni kenda gukungwira mpuria nyomo ire tonekaga ko wingi ya nthigurune. Ntuko ya narua tukari na walk Rhino World Day walk ire kwambirite kumalewa headquarters monkaja barabara na kwa matunda kana matunda gate na itokale communities chondi iri chegere tiarawa na staff yelewa na nyage ni barabara bari ungete kwao na barabara umeteome na antu baba inge within the vicinity ibo kare amwe nuntu bagwa kisha ntukeje yekwa tukwenderu yekwa tukwendongi na twameshangiria twinde na nyume na todori nyato karete amwe kana twarani na tumenya baita ira twonaga kuma kirira wa nireko tukwe na Rhino Day itogwiretwe mono nuntu bwa kuija kuinvitwa kuija gukungwira ntukweje Rhino Day. Most of us tuteta kuraja muno na maguru
lakini we are very happy na tukuwiritwe nontu distance yetu twauma tutonyithe ruingare twachoka twaumara na maguru. I think it is 14 kilometers, almost 16, na tugweta na twanogo kinya maguru jetu torikana ntukwera ino nikagite nekara arungamiri kambuni wamwe na atongire bangi borite akaribara bankene na kithaka kiu utigire ne bakumenyera nyomose kithaka wamwe na kambuni we alewa na gwita na mbere kwamukira maugini kathumba jara betita na mbere kwamukira kuma kithakene kiu lewa 2012 up to 2013 hapo tumekuwa na challenge kubwa ya poaching, lakini ningeweza tu kuchukua hiyo nafasi na kushukuru kila mtu ule anakaa hapa, kwa sababu sisi wote tumeweza kushika mkono ikiwa security wako front line kujaribu kuzuia hiyo, na tunashukuru kila mtu hapa, the Kenya government, judiciary team, everybody. Kwa twina nyama inge tomba kwariria kuhusu lewa i company umbete kutedia antu nkuruki na nietamburukitie njara ciayo gwita kuraja nondu bwa conservation ni njaga chithera jiri endangered chira tarine sana nondu bwa kuragwa nondu bwa mantu ya kwendia rwojiru rwayo ku lewa ni yekene sana nondu bwa kwethira ikirigiria na kwethira ikihifadhi mbogo ene mpuria warandu wine thiguru yonthe na irio ni oritwa ria lewa muno yekene. Twe community, we are also the security, we are among the security. Tuko pamoja na lewa kuchunga wanyama. Hata tukiona waidaji wako nje ya lewa, sisi tunapiga simu. Kuna radio room iko hapo na tuko na namba zote za radio room. Tunapiga simu na tunasema kuna waidaji wanatafuta wanyama. Kiripotera Weru TV kumalewa gisima gisioneke bure mbeta mawira kirigia atongeria ba makundi mwanya ya korona mitino ya barabara kinyabune ndi bedirite bakyara kyamantu yegie kutideria kurwa na mitino redirite kyonekara ndi mutunyeru ya bedirite bakirita stick kainjero cya kurigeria mitino ya barabara ira ndi kwirigirwa ni onto bamubura kukedera boitedera kya kurwa na onto bona ni anto manto ya kinyanto bakwirigira ndi akedera yatedera kya korona mitino ya barabara ira redirite kyoneka kongeleka na kumira uno tukuda tuyekara gatanta kinde tuchetoro bwerware nkado na nchunena ni boya nende kibara bonde kinyabamba utetheria kiwego kumbidia deto chetoro bwerware ende kalono dero kakomba kwedra kakyura kedra ndi kuna wirane twethukuru tware akalaworo mwe na kinyende tware na Abraham agaitia moro mwe na Ben Lengoli ande mwari mo madhabu edra yukuma na wonto arito babo ndene ndinkona bumete chukuru inge tiwe thukuru ko tothoma ndumbwa ninge to mutonjore group of schools aba kwethera ariuria tuwe kyuria kikiotho urakethera kimenya unu aka class prefect au 3+3 kana 3 kuringanira 3 mbi agaitia ma au kiria njara ontunenda kwa prefect ero yetwire au Wednesday au 3+3 mbia Wednesday Marema mwera wewe manto ya kwa prefect ntekona Lengoli kao kiria kuru ayukira kianjara wa yes teacher Marema mwera yetwire amwera imanaili amwera 3+3 ya mwera 200 amwera inyawe mantekona kalawa amwera mwarimu yoni nkumenya ero uwe era mwarimu 3+3 is 6 na kalawa toro tumuringaringire mpe na nwe class prefect eto mwarimu amuriane ate omenya ira babangi bate kumenya amwera njokiria Wednesday agaitia ma ndo divine by 200 elengo lindo na 6 kalawa ero ajo kere girasi na goma reto tamona Purity Richard no karimona toma de orobweru ena ngetwa Phineas imana hida ino tukuboya tuketha tukiwata na ringin tuku ya Jumatano.